دەم باش بینەرێن بەڕێز خۆشحاڵین جارێکە دیامۆین گەشتنەفێک و دوو ji بووی پێشکەشکردنا دیدارێکە تایبەت السەر یادا دامەزراندنە ئەیکەتیە نیشتیمانیە کوردستانê بینەرێن بەڕێز یادا دامەزراندنە ئەیکەتیە نیشتیمانیە کوردستانê الهەوەین هەمی بەڕێز پیرۆز بیتن هیویت کەین کو ئەیکەتیە نیشتیمانیە کوردستانê ببیتە cihê wêyekê ku ew hizir û bîr û bawerên xelkekê êketiya niştimaniya Kurdistanê hey bênedî û xelkeke wê êketî wê çendê bizanîtin ku êketî mala hemî Kurdek ye. Bînerên berês wekû ku me ji van de heve ku dîdarên taybet dêdgelwan kesa hêne kirin ew ên nava êketiyê de diyar taybet ew ên serkirdayetiya êketiyê diyar. Yê eşwana jî hemiya diyar ku mamostayê zor berês mamosta Latîf Nêrweyî endamê serkirdayetiya êketiya niştimaniya Kurdistanê ev rûke mêvanê dîdara me ya taybet e. Anehiya Xwedê divê dîdara taybet de em dê behsê giringiya hebûna êketiya niştimaniya Kurdistanê kêin li demê duristbûna wê. Erê bû çi êketî durist bû giringiya êketiyê çi bû? Dihêne xarê û hêne ser kongrê çare êketiya niştimaniya Kurdistanê û nûbûneveya êketiyê. Bêjin êketî piştî kongrê nûbû ve em ê pisyar kîn. Erê ew nîbûne tinê peyv bûn kevne ser zimanê xelkekî û cemawerî yan jî hindek tiştên kara bûn ev rûke ku li berdestin ku em şên bêjîn belê êketî nîbûve edvan çend xala da nîbûve. Dê behsê helbijartinên dehatî yên Iraqê kêin û dê behsê wan lêk nêzik bûn û wan hevpeymaniya kêin ew ên êketî niştimanî Kurdistan digelanên cuda cudayên siyasî yên Herêma Kurdistanê encam da. Hejmareka diya pisyarên wekî va dê digel Mamosta Latîf Nêrweyî hêne encam dan hînên berê jî bînerên me bin kerema xwe. Mamosta tu gelek xêr hatî ser serçava bû dîdara me ya ev rûa taybet. Gelek spas kak bilbil rez û silav bû bînerên hêja em jî germî pîrozbahiyê li temamiya komalên xelkê Kurdistanê kêm taybetî heval û kadir û endam û cemawarên êketî we bi taybetî tirî malbatên kesûkarên şehîdan we serê rêz û teqdîrê çemînîn bû giyanê pakê şehîdan. Herhevî mamosta. Mamosta em li vê pisyarê dest pê bikەین bêjin êketî niştimanî Kurdistanê li demekê durist bûye ku ew demet bîtin demê hindî bû xelkek heta ser hestî bêhîvî bûye bêûmêd bûye erê rast e êketî demekê de durist bûye ku xelkek bêûmêd bûye û heker bêûmêd jî bibîtin bêûmêd bûyneş çi çunku dema mirov bêûmêd û bêhîvî bîtin ekîd egerek tiştekî hey ku mirov bêûmêd bît eger bêûmêdiyek hebîtin milletî ve diyar eş çi bêûmêd bûyne herdem bêûmêdiyê umêdek jî heye ku ew bêûmêdî nemînît êketî wekû pêdawîstiyeka mêjûyî ya wê qonaxê ji dayîk bû yanî ji dayîkbûna her hizbeka siyasî eger pêdawîstiyeka wî serdemî nebît hebûna wê pêwîst nîne hebîtin bêguman dema êketî ji dayîk bû ew qonax bû ku bêûmêdiyê balê xwe bi ser başûrê Kurdistanê da kêşa bû ew jî ew qonax bû qonaxa piştî şikestina şoreşa Eylûlê bû û rejêma Bees her sê kûçikên siyaseta tebîs û tehcîr û terhîl li başûrê Kurdistanê peyrav kirin deverên ser sinûrî veguhastin û êkem pêngav kuratiya 15 heta 25 kilometran êşwan devera me bû yanî heftê û şeşê hatine veguhastin bû nav kuratiya Herêma Kurdistanê we pirûsa terîbê dest pê kir li deverên ew ên nihan bêjinê deverên veqetiya ya deverên milmilanê serberê we siyaseta tebîskirînê jî li sertaserê Herêma Kurdistanê dest pê kir we dest bi zulm û zordarî we desteserkirin û zîndanîkirin û eşkencedana xelkê têkoşerê Kurdistanê kir ev e pêdawîstiya mêjûyî yanî vê rewşê pêwîstî bersivekadî heye wî waqeê tal pêwîstî peydakirina waqeekê dî heye ew bû êketiya niştimaniya Kurdistanê wekû zerûretek li serdestê Heval Mam Celal ve şeş têkoşerê dî ku renge derfeta nafînana wan nebît giyanê hemiyan şad bît ve cihê wan beheşt bît êketî hata damezrandin û êkî şeşê heftê û pêncê
والایکی ششی هفته و شش شورشانی دست بکر و تا شورش چکداری دست بکر ایکتی لوی قناغه حتی راپرینه یعنی شواز خبات نوی خبات نوی دست بکر ایک جوان خباتان یعنی هرج دایبونه ایکتی ناف خدا وکو حزبکان نیمچه بربو و تا بنگه که دموکراتیت ناف خدا دانا و ایکتیان اجتماعی کردستان بشوی دایبونه فرح حزبی بنگه فرح حزبی دانا دیسا اواجی پنگا و کدیا دموکراتیت بو و اوه گل فرح حزبی بگومان اوه نشانه چنده آزادیا رأی جداد گل خو اینا و چندین شوازه نین خبات گل خوینان حتی پشتی سرهالدانجی ام شنگلش وان شوازه وکو دهنان پیناسه بکن یعنی او شوازه پارتیزانی ایکتین اجتماعی کردستان وکو دهنان اگبو و پشتی سرهالدانه بواره میدیایی دا یکم تلفزیون وکو تلفزیون سردست ایکتین اجتماعی کردستانی یکم روزنامه روزانه حتی در اینان نفته کلیجا سربازی و گلک پنگاوی دیانه و گل دروشمه بگومان مافی چاره خونوسین کوبو فدرالی اوه همی امتشیم بیجین یعنی داهنان ایکتین اجتماعی کردستان بوینه مامستا ایکتین اجتماعی کردستان چند شیا خبات و شورشا چیای وقتی هاتینه ناو باجره می بیجین پشتی سرهلدان چه بوی شیا چه گوران کاری بکد و شیا بیجیت خلکه که بر همه خبات و شورش مکومه کرید گر رژیمن گور به گور رژیم ام بیجین بعض چه بوی ما چند شیا خوب گورین یان جم بیجین خوب گنجینین تشتکی نیتر یه سردمانت سرهلدان دانیشا خلکی که بدین و جین و جیار خلکی برف پیش و بین چنکو دم هات نگورین یعنی ام بیجین ورچرخان بوینه اوه بله بگومان یعنی چم که کتاب کارینان برانبر خباتا یعنی وکو شورش خباتا ود بجنه چیای بدیتنا من حقاوی چم کی بهتا گهورین یعنی حتی هنده جار بجنه عقل چیای یعنی بدیتنا من اول بجین خبات بده خباتا چیای یعنی خباتا رزگاری بو یعنی اف چم که نجه خدایا اما تا پیف کار نه اما سال بجنه عقل چیای اما زانسته سر ام یا درستر ام بجنه زانست سربازی یعنی بو زانست سربازی چون که تو شورش دابوی زانست سربازی ایک بوش زانست زالیت مسیطر یعنی همی گرانیا پرانیا گرانیا یکتین اجتماعی کردستان شورش سر کارینان چکی بو چکجی کارینان چکی یعنی شر جی او نینه تو بجی از تو هر دو سرکوین یعنی از سرکویم یعنی تو ده سرکوی شورش واسابو بگومان فداکاری که زور هاتدان و ویت هر دم امرزل وان تکو شراب بگیرنی توی قناغه دا یعنی جانی خواه خستت مترسیه دا و گلک در بدری و نخوشی دیتین و گلک حوال هنه پارچه که لش خو دست داش چارچوبه وی خباتاوی کری و وکو ایکتین اجتماعی کردستان جی نزدیکی 23,000 شهید داینه بگومان اوه یعنی ویت اوه اما بشک کاریگری میجوامه هر چند پال و شورش ایکتی تابتی شخصی حوالمان جلال خبات دیپلماسی هر گرینگی پیدا و بواری خبات دیپلماسی جی هوا چمکوی شورش پیستی پشتوانیا در و هوا چل سر آست اقلیمی بید و سر آست نیف دولتی بیل گور روشا و قناغیم دما سر هلدان او بگومان شواز خباتی هاتا گورین خباتا او ما گوتی چکداری یعنی زانست سربازی بو فرزانستی چون ام یه وقتی خباتا رزگاری بو او بو خباتا حکمرانی لو ما بیل و چند هاتا کرن کو حال بجاردنک بیتا کرن دا کو دا صلاتا برای کردستانی بیتا گورین بو دا صلاتا بیت و هرم کردستانی پارلمانی خواه بیت و حکومت خواه بیت و دا صلاة قضایی و دادواریجی ارکو و کارند خو جیب که هن ورد اف گورینه که ورچرخ او تباس کردیم ورچرخانه بود درست مازم بو و بشک جا آمان جن سرحالدان هات نبجینام بس آمان چجارب دیماینان یعنی تو دی خواتی که بو هندك آمانجا دما تدقى وان آمانجا خودتون راوستی اگر بله هنده آمانجا دیدش دایم چون که اگر تو بیجی خلاص اول جیان دی دیمایه جبر هنده
آمانچ دیماینا هاتینه بس شواز خبات جی هاتیا گورین یعنی اگرم بیشین سرهلدان هر بردامه بس شواز سرهلدانی هاتیا گورین راسته هندك جاران يعني بيجين الكورو سيمينارك يعني الديوانك الجفاتك دهيتا قوتن دي بيجيتن ان دي بيجن خيال بو ما كاسي هزرنات كالروجك دهيتن حكم دولتك بنافي عراق دي كبيتا دستي كرده كدا و او كرده جينافي ام بيجين خوديش رازي جناب امام جلالي بس از چه بيجم او بوچونه زم قطو صانينا وقت مروفي خبات هبيد مروفي بيرو بوچون هبن مروفي هزرين بردوام هبن كودي تشتك شي بيتون ودي كار بوكم از بيجم تشتشتي مستحيل نينا دي جهيه اوه هبونا ايكي وكي خودش رازي امام جلال نتشتك خيال بو كتب واسر وكمار نخير تكاري بو كري دي بيا سر وكمار تكاري بو كري دي بيا فلان تشتي حتى ديماي هبونا كسكي وكو مام جلال السروقاتيا كمار عراق دا گرنگیاوی چه بو شیا چه بکتن هم بو کردا هم بو عراق کا ایگرتیش سروک مام جلال یعنی اگر ساکنه میجو اوی دبینین هشتا یعنی سردم خوندکاریش یا بچتا روسیا وی سردمی و کسی که وصا مستحیلین روزه که ببیت سرو بشی بله یعنی دمویش چاخی شیا بچیت و خوب گهین ببینید مرا مصطفی ببینید و سردم شورشا ایلول سه جارا نونراتیا شورش بجداریا دانستانه کریا و جاره کل بغداد چویا مصری جمال عبدالناصر دیتیا بگمان اوه يعني هر يعني وكو بالجنكو هفالمان جلال يعني هر سركرداتي كي هر سركردايا نه هر سركرداتي كي اعتيادي نبوه يعني هذا لوي تمانيكيم شايا في اركيجران جيبجي بكت هذا وكو كساتيا هفالمان جلال بشتي ديما هاتنا شورشا ايلولي و دسبكرنا شورشاني دي سادمان مفاوضات دست بکری دمک گلک نزیک شیا گل حکومت وی دمیا عراقی گهنت جوره کش لیکتی گشتنو و نزیک بنش ریکفت نامه که تنی خالک ما بو او جیل سرهندک برگت و خالک و پیوز بو بکرکوکه و اوه دور هوالمام جلال و کاریگری هوالمام جلال و کاریزمای هوالمام جلال اتسلمینید یا دوی و تبعث کری يعني أبا وكو دوري بي يا دويجي برهمي بي شغرشي بو برهمي بي ربارة خوينا تشتكي غريب نابوا يعني برهمي بي قرباني داني بو برهمي بي فداكاري ومقاومتي بو برهمي بي إرادة بولاينا بيز بو كو كيميا بارانجي أو إرادة نهاتا لواسكرن زور گرنگه ما مستا سرک مام جلال ام بيجين وغير کرد ليه بشتي وغير کرد نوی حقیقت به مام جلال یک بحریم کردستانی وجی گلک دیار بو ایکتیان اجتماعی کردستانی جی و دیار بو عراقی جی و دیار بو بس ام بيجين یا همیا کاریگرتر بیتن بو ایکتی بی چنکور ناف ناخه ایکتی دا چو ایکتین اجتماعی کردستان کنگره خوی چاره گریدا او کنگره جی وکو دیار بسرکفتیانه حتی ویگاوی جی ام بيجين اوه برهمیوی دیاره کو پریوه چو اری سروک مام جلال کسک هلال جه خو کو ام بيجين هکر به مام جلالی جیب مو دیار بید لیدما ام فلانی و فلانی ببینین بیتن حتی حدکی به مام جلالی جی بکویتت هندک بوارین دیدا سروک مام جلال ربازك جهلا بو ايكاتيام يعني ربازوي قالك روشنو دياره ربازه هوال مام جلال برانبر مافي جنه برانبر مافي مروفي برانبر سروريا یاسای برانبر دموکراتیت برانبر هفسنگی اقلیمی برانبر او قفتا گلا و بین چپکا گلا که اول مام جلال کو ایک چاف بنیرنه همی حزبو رخرا و لانین سیاسی برانبر تنظیم کرنا پیوندی نیوبر هرمو بغداد برانبر همی پیکاتن چوکو عراقی یانجی پیکاتن کردستانی و برانبر او شوانیا پیوندین ایکتیان اجتماعی کردستان گل هی زولان سیاسی و حرم کردستان گل جهانا درو برانبر
وی چنده کو لانگیری چجارا نکریا بو ولاتن درفه یعنی اگر بنرینه یعنی کندولیزا رایس وزیر درفه امریکا یعنی گله جار پروتوکولات درد کفت وکو بابا که سعد کرام هم جلالی و یعنی وکو بابو کچ تعامل کرد هر وی دمی دا مثلا هوالمان جلال دا سردانا طهران کتن محمود احمدی نژاد که وقتی سروک کمار اسلامی ایرانی بود دیسان هنده جال پروتوکولات درد کفتن و رنگ که دی وکو تعامل گل کرد یعنی بزانه دو ولات هفته و نه حتی او دمی هوالمان جلال سروک کمار بود دیجی بون همی رنگا همی سیاستا همی جورت کارتا دجاتیه کدوت کرد دجمناتیه کدوت کنال دجاتیجی بس هم هوالمان جلال ود کرد هنده جال بو خالا نزیکیر نافال نزیک بون همی لانا اول ربازه هوالمان جلال بگومان اوی اف ربازه بو مب جهلایا جبرین دی راسته وکو جستت گل مدانه ما بس وکو بیر وکو فکر وکو میش وکو کار اف بنگه کی بو مب جهلای ام درستی سروی بنگه بردام بین بگومان انشالله ده yani pengavên baş çîna pêş. Mamosta eketî piştî kongrê çarê duruşmê nûbûne ve helgirt. Erê ev duruşme tinê peyvek bû kefte ser asmanê me yan jî hindek tişt hene ku cenabê te wekû êkiş endamên serkirdayetiya Êketiyan Niştimaniya Kurdistanê tişê dibêjîtin êketî nûbû vel ser van bingeha. Bêguman encamdana kongrê çwarê û bilindkirina duruşmê سرکی کو نبونه یا نبونه مبز جوی اویا کو اوا قناغه کدیا قناغه پشتی وفات سروک مام جلال بوا پیوستی به چنده های کو برنامه که نید گل واقع انها یکتیان اجتماعی کردستان بگنجید اف دروشما حتی رادا که باش کفتیا بوارب جینان یعنی تنه دروشمو گوتن نبو هر اگرم بی سحب کینه هیکل ایکتی پیکر ایکتی فرم ایکتی دبینین الهرم سری گهورین تداهات کردن پیشه ما سکرتیر هبو وی کنگری بونه هفسرو اوا یعنی البلندترین دستالات ایکتی دا گهورین پیدا بو یا دوی اوا بو یکم جار بو پشکا پارزگاه بهتا دیاری دست نشان کردن اوجی گوری نکانی بو یا دی وکو کمیسیون هاتنا پیکینان بو سراس سرکراتی و هندک بوردت نی هاتنا دانان اوا من شنو چنی ارگانت نی هاتنا درست کردن یا دی سکرتارتا انجمن سرکراتی هاتا پیکینان همی اوا پال بجاردن جهات نکردن اوا اول جارا وی رنگی اف ارگانا بینا زیاده کردن یا نف گوران کارتی دا بینه کردن همیشه پل بجاردن و ارگانه که دیگه گرن که بو اوجی انجمن نواندی بو الکنگره چواره اف ارگانا نما اوا پنگاوین پراکتیکی و عملی نکویکتی برف نیبونه چوه یادی گله جرام دو بیجین پیوسته ایکتی و گریت سردم هوالمان جلال او سیاستاوی پیراوت کرد يعني او خالد مبرينو كبعسكين دوري هذا المجال هدي اكتي يا بينغاوا برفي چونكو قاعده اكتي او ادويت ما مستخاله هري جن قاعده اكتي او ادويت يا جناب تفيغا بحث لك بله اگر يعني ام بو نمونه كي بحث بكين سردمي هذا المجال بيونديكا درستو تندرست نافبره هرم كردستاني و بغده هبو پشتی نخوش بونه هوالمان جلال و مال آوای کنه او پیوندی تک چون جه پیوندی که تندرست باید دجبریک و آل دیجا هر دابرینا پیوندی و گرجین چکداری جیله پیدا بون پشتی کنگره هیدی اکتیو ویا یعنی وگریت سوی سیاست و هوالمان جلال پیراود کرد شاب بیتا خدام بریار خویا سر بخو و سیاستک روشن هبو و بدروش مک بلند کریکتی بدیل ریکفتنامه هرم دگل بغدا هر ریکفتنامه دگل بغدا و اف دروش ما خاطب جینان اوا یعنی ام شین بیرم دست کفتک هم بو Êketiyan Niştimaniya Kurdistanê و هم بو کمال خلق کردستانی و بو هرم کردستانی بشوی که
گشتی و سیاست که درسته و پیوسته سروی سیاست ام البردوام بین و اف رشد بونا یکتی و سردانا هفسرو که یکتی چندین جارا بو بغدا بو سبب چنده کو زمینه سازیک نرمیک نافبرا هرم و بغدا پیدا ببید او به متمانه و او گرجی و او دابران و او هفدو خطا بار کردن هیدی برف نزیک بون و پنگاف برای آراستین کو پیوندی تمامی بهنا تنظیم کردن و آسایی کردن و هرم کردستان به حقوق و مافین خوین دستوری و مافین خوین روا شاد ببید. بله. مامستا الدم بو دهاتی دا ام دی بحثی هندک وان کاراکین امین کل ویدی مایل سردست ایکتیان اجتماعی کردستان دیارد بن یالوانا همیا گرنگ ترجیل دفمن هف پیمانی ایکتیان اجتماعی کردستانی ادگل بزاوا گوران بسیار الویری خو فرست کد و بید زورینه قاعده ایکتیه جی هر وی بسیاری بکتود بیشن اری زمانت داوی چندی چیه گودی بزاوا گوران السروی هف پیمانیه یا بردوام بید یان جی دیکه ویدت قوناغین جبجی کنه دا از دی برسه واوی بسیاری الجنابی تبر گرم پشتی عمل ناو برید وگری گل مبید وگرانه بود تمامی دیدار خود گل مامستای زور برایس لطیف نیروی اندام سرکردایتی ایکتیان اجتماعی کردستانی مامستام دی بحثی هندی کین ایکتی ات کنگره دا و پشتی کنگره جی و صحات دیار کرن کو خبات ایکتی دلبادینان دست بیکت هکر جناب تبو ما پتر رون کت او چه خبات ایکتی دلبادینان دست بیکت دست بیکریه یعنی هشتا فکر تعداد کد دست بیکت بادینان دفرکا گله گرنگ و استراتژی هرما کردستانی سه پارچه کردستان پیو گریدت و سه ولات جی پیو گریدت و درگه که هم وکو عراق هم وکو هرما کردستانی برف جهان اروپا گرنگ که یک جار زور هیا وکو بیکات و یا همارنگ یعنی درفتنی هم گله سر بعض بکن جبر هنده هر دست پیک آدم از راندن کتیب تایبتی دست پیکنا شورشانی کتی گرینگ که تایبتی بادینان دار لو ما بینیم هاتنا مفرز سرطایی هم بو بادینان بو همی او مفرز سرطایی خلق دورا بادینان بو مخابن اگر او رویدان دلتازین چنا بو کو همی نحقی شهید کردن رنگ نهاد بادینان کل هکا مازنا قایما ایکتیان اجتماعی کردستان بید و پشتی سرحالدانه جیکتی دیسانا محاوله کردن بنگه که قایم لبادینان شکت پیوندیت خوب برنا زاخول ابراهیم خلیل وی سردمی هشتا پارتی علاقات زاخو نبود تلفزیون البادینان وقت هشتا پارتی تلفزیون البادینان ورنکی بود گوار الدهو که در خز گوار سرحالدان و روزنامه که بود ناو اتحاد بو هشتا چه حزب دی یعنی اف پنگاوا نهاوت بون ویدمی مثلا کهربال یا دهو که مثل وگیره دایی بو پشتی سرحالدانی او کهربا تا برین کشا کهربال بادینان هبو سلیمانی هوالمام جلال مالی مازن فرکرن بو زاخو چند جدیت بادینان یعنی ایکتی ویا یعنی گرنگه که تایبتی بادینان بدد و گشا که وکو رخصتن و اندام و جمار خو البادینان بده مخابن شر نافخو سردهات و پشتی جاردی پروسازات عراقی و آسیبون رو شهر ما کردستانی و گرتنا هر دو اداره ایکتی جاردی یعنی حول دا گرنگی بادینان گرنگی برای زفرین تفهم مخابن يعني وكو ما قلتي هفال مام جلال
حضور ویل بغداد و دیر کفتن ویل هرما کردستانی و پاشینا خوشبونایی وفاتوی چون که هوال مامجل ایک بوشوان کسین یعنی گرنگه که تایبتی بادینان دا اوه وکر کو روشکا نطبیعی نافکتی دا درز بید او روشا نطبیعی تاثیر همی ارگان دیکتی کرد و همی باجارو که تایبتی بادینان دورکا دیر بول ویره پتر طبعا مصطفى بورا في قوسي دمن يعني وقتك وهشتا سرك مام جرالي صح يعني كم تلفزيون ام بيجين يا فضائي فبوا فبنا في بادينان صات ام بيجين الوي سردمي سردست خديش رازي مام جلال بو يعني بله بريارا مام جلال بو فكرنا فكرة ندانا بو فكرنا سنتريت گنجان برانيا ناحية و باجارو كن بادينان دمان بيجني بادينان امنو که يعني سنوري موصل و شنغال جهر بله يكي اوقات بادينان راست وان دورة تايبت من يخو خصوصيات اخويا جغرافي ويا آيني ويا مذهبي هيا لم وكو دفر يعني بوتا مصالحي كي حتى الرادا كي سياسي جي بشتي كونغري اكتي يعني تيجاشتنا كهيرتر هيا بو دفر بادينان بله و سیاستك روشنتر هيا بو بادينان هندك پنگاف جي هاتينا هاوتن هر پيك اینانا سرکردات یا دورا یان پشکا دورا اول نشانه چنده کوی ایکم پنگاوا بگمان وکو دهوکو وکو دشتا نینوا یان موصل آمو وکو شنگال جی ده هوالك يعني نهال سرکرداتینا بله اول پنگاوا که باشه یعنی وان دورا نوینریت خو هنه برپرسن مالبند ما هر سه مالبندا خلکین بادینانن والهندك اورگان دیجی حوال الميد بادینان مسئولن يعني اندام کارگرن وان اورگانا دا و حضور کباش مال سرکرداتیه پیام کباش مال ناف سرکرداتیه و سرکرداتی بخوجی يعني وكومتي گرنگه که تایبتی دتا بادرن خاله دویه بو کم جارا يعني كسا كي دفر بادينا بيتا اندام مكتب سياسي والمكتب السياسي جي بيتا وتبيجي كتي اول نكيم اول دسكفتا كي مازن ابوما و ومدوارين ام خوجي وي اهميتي بزانين گرنگا وي دسكفتي بزانين وي دسكفتي باشي جي بكار بيني بو خدمتا دفر بادينا خاله كدي دبار حكومي دا اول بو جاره كي اكو پشكن دفر بينا دابشكرن هرچند هشتانه کفتینه بار جینانه هفت پشت بو بادینان دارنه رنگم هنده محافظه نه دهو که پترنجی پشکوان 4 کس بونه یما هفت کسن اول نشان اول گرنگیدانا ایکتیه بوده ور بادینه یاش همیا مهمتر او نیم بیجنی اف پشکه بو ایکتی اوت دیگه هشتن و جهان بینین و ایکتی سیاست و ایکتی شفافیت و ایکتی بو بادینان بس بو نمونه که بحث کم دما بحث گرتنا روزنامه وان و چالاک وان بادینان این گله جدی بیشین ایکتی بود که اف کسا نه ایکتیه ما هدف ما نه او کسا اندام ما یان اندام ما نه ما بس تام او بادینان دورکا گرنگا کردستانیه راست و او وقت بسر و چوکو يعني ایکتی يعني خما بادینان نخود يعني ایکتی خوبیدن که سر هندک کارید گلک مازن سرخرکی بین انجام دن هندک سرپیچیا بله هندک پیشل کنن مافین مروی هندک ریگری کردن آزادیا ری در برینه دست سر کرنا هندک حتی حولاتیان بی ریو شوینن یاسایی جبنده دی بینین سر دست سر کرنو سزادانا روزنامه وانو چالک وانا ایکتی پیش همی حزبی دی پیامک روشن و شفاف لمکتب سیاسی و پیامک تا بالاف کردن بیجید اف شوازی دست سر کردنی و اف شوازی سزادانه پیشل کردن آشکرایا سروره یاسایا و بن پیکرنا مافین مروفیا بله و ببها کردن ديمقراطيتها وأفدي نافو دنجن هرما كردستان السراستني في دولتي
ناشرین ناشرین کرد. و داخوازت کرد که سروک هرما کوردستان دەسەڵاتە خوب کار بینید و آزادکردنا برادرە. بۆ ئازادکردنەوەنا زۆر ئەvە بەرەدا ئەفتشتە نەبوو و دەماگرتنیژی ئێکەتی کۆمبینا سەرکراتی توندی ئەو دەستە سەرکردنەوەنا ئیدانە کرد ئەvە یعنی ئێکەتین کە یعنی وەکو دەڤەر وەکو خەڵکی دەڤەرە سەحەتکەتە بۆ نەکتنێ چاوێلوێ چەندی ئایا ئەندامەکی لانگرێن ئێکەتیە لانگری ئێکەتی دیفاعی لانگری ئێکەتی دیفاع البادینان زۆر باش مامۆستا من بێتن جەنابێتەوێ پرسیاری بۆ من کورتی بەرسە بدات ئێکەتیل دەڤەرە بادینان میێوانە یان ئێکەتیل دەڤەرە بادینان خودان ماڵە ئەگەر حتا کۆنگرێ چوار ئێکەتی ئەو ئێکەتیەت بادینان خوب میێوان زانی بیت یان هەندێکۆ ئێکەتی وەکو میێوان حەسەب کردیت پشتی کۆنگرێ چوار ئێکەتی خوددانە بادینانە و دێ خەباتێژی کرد و فعلی و عملی بیتە خوددانێ بادینان مامۆستا هەفپەیمانیا ئێکەتیان نیشتیمانیا کوردستانی دگەل بزافا گۆڕان gelek tiştekê em bêjîn yê wekî em Kurdî bêjîn şnîşkekê vebû mefacee bû çinku xelkekî am cada Kurdî hezer kir ku bi zava goran dê hevpeymaniyê gel hindek layanên dîgirê det ku ew layane dûrî Silêmaniyê ne dûrî wî cihîne ku ew cihê nefûsa êketiyê lêw êketî lê bala dest بۆچی وستا şnîşkekê vebû giringiya wê çi bû şnîşkekê ve ئەف پرسیارە تاوان ئەوەکە بەرسبەکە دیر و درێژ پێوێتیان گەلێک فرع لێچن ئەvە پەیوەستە وەکو پێنگاوەیەکی پەیوەستە هەڵبژاردنێن پێشوەختت عێراقی ئەف هەڵبژاردنە تایبەتمەندی خو جدهەیە خو هەیە ژبەر و ئێک بازینێ پارێزگەها بوو فرەبازنەی یا دوێ بەرێدا دەنگدانە لیستا vêcerî dengê dene کاندیدا ji ber hinê dibînin serastê Iraqê gelek hevpeymanî hatine duristkirin çi wekû layanên şîa çi wekû layanên sunne li Herêma Kurdistanê take hevpeymaniya Kurdistanê bû ewa navbera êketî we bi zava goran hate kirin we lêk têgeştin navbera êketî û komalê dadgerî we yekgirtuya İslamî belê ev renge bû endam û بەشێکی کادرێت ئێکەتیژی وەکو مفاجابی ڕەنگە بوو بزاوا گۆڕانژی بێت بەس ئەوە ئەبێت ئەم شی بکەین هیر بکەین و بوو ئەندام و بوو هەواڵێن خو بوو جەمارێ کورسانی گشتی کوڤە دەستکەف دەکات ئەمە نەتنێ بۆ یەکەتی و بۆ بزاوا گۆڕان ئەوە دەستکەفتەکە بۆ خەڵکی کوردستانێ پشێکی گشتی دەستکەفتەکە بۆ ئیدارە محلیە ئەوە بێژین دەڤەرە کەسک دەستکەفتێکە بۆ دەڤەرێن ڤەقەتیای دەستکەفتێکە بۆ لایەنێن کوردستانی بەغداد vêt bêjin çawa ev destkeftın we destkeftekî jî bû êketî bixweşî carê wekû êketî seqênê berî heta berî ev rêkeftine bête kirin hem renge bizava goran hem yekgirtû hem komal dibêjin ev du hizb e ev du hêze ev du desalat e we hindê tişê dijî gel derbitin ev rêkeftin û lêk têgeştine êketî hate cida kirin yani ev destkefteke bû hevalê êketî cidakirin navê ev cidakirin gel kê mamosta cidakirin gel partî yani ev du hêze an ev du hizbe ev du desalat e an ev du bina mala yani behsê êketî û partî bû cidakirin êketî evê vêt em bizanîn ev sanahî nebûye ev عقلekê bûy ev îradekê bûy ev lêbûrdeyekê bûy ev qiyadeyekê yê hate kirin ew bêjinê serkirde ev nûyebûnewê ev beşek ew nûyebûna te behs kir çimkî renge berêda vî rengî nebû bê ev ya duyê nîşanewe çendek ku wan hizba nûke baweriya pêketiyayê ev baweriya Çünkü wextê hata digelte hevpeymanî digelte kir î heger ev خوی چندی راد گهیند کو بله من باوری اب سیاست او کاری ته بله اول نشانه و چندی کو اوان سه حزب سرکی پنج حزب یعنی گلمم دبینه شش حزب کل بغداد کرسی هنج شوان شش حزب ام اکتین مینن پنج حزب شوان پنج حزب سه حزب تایید سیاست و اکتید کن راضی بوم سیاست نوکه اکتی
و تخوازن ڕێکەفتن و لێک تێگەشتنێ بکەن یعنی دەبنە 4 حزب ئەف 4 حیزبە دەستکەفتێکی و بۆ خەڵکی کوردستانی چە هەمی خەڵکی کوردستانی و داخوازتکەن و دروست هەمی حیزبەجەوە ڕێخستە نافماڵە کوردیە مادەم وە یعنی 6 حیزبە درستە ئەvە 4 حیزبە پێنگا فاوێتم عملی بۆ ڕێخستنا نافماڵە کوردی خاڵەکەدی یا بۆ خەڵکی کوردستانی گرنگە یان بۆ هەرێما کوردستانی یان حتا بۆ حکوومەتە هەرێما کوردستانی ئەو ژیڤەگەڕاندنە هەفسەنگیە بەرێدا ئەو دەمێ و هەفسەنگی هەبوو سەردەمی هەواڵمان جەلال سەقامگیریە سیاسی هەبوو تەناهی و سەقامگیریە ئیداری هەبوو تەناهی و سەقامگیریە ئەمنی هەبوو و گەشەکردنە ئابووری هەبوو پشتی هەفسەنگی تێکچووی ئەو تەناهی و سەقامگیریە سیاسی تێکچوو تەناهی و لایەکی خودیت زاڵە یعنی لەومە بەێ یا ئەمنیژی تێکچوو یا ئیداریژی تێکچوو و گەشەکردنە ئابووری نەک ڕاستە بەڵکو بەرەف ینی هەڵوەشیان چوو ژبارینە دەمە ئەف هەفسەنگە ڤەدگەڕیت جارێکی ئەو تەناهی و ئەو سەقامگیریە سیاسی سەردەمی مام جەلالی دێڤەگەڕی بەێ یا ئیداری دێڤەگەرم بێگومان ئەوە دێباندورەکە ئەرێنی کەتە سەر ڕەوشە ئابووریە هەرێمە کوردستانیژی مادەم ئەوە دێ دروست بیت بێگومان ئەوە خزمەتە تنێ ئێکەتی و گۆڕان و کۆمەڵ و یەکگرتووناک دێ خزمەتە حتا حکوومەتە هەرێمە کوردستانی کێت یا هەموو هێزولانێن سیاسی دێکەش بەرندێ ئەف ڕێکەفتن نامایە ئەف لێکتی گەشتنە نەک بوو دژاتە چلانێکینە بەڵکو بەسیار ئەوە بەێ ئەف چونکوت بیت ئەفروکە هەندێک لانی سیاسی هەرێمە کوردستانی هوسا هەزر بکەن کو ئەف هەف پەیمانیەیان ئەف ڕێکەفتنە بوو دژاتیکردنا وایە یعنی وسا بخولێک بەدەنەوە ئەرێ ئەوە بوو دژاتیە و ناوێ هەف پەیمانیە یعنی لایەنێکی دشی شێت بێتە تێدا ئەکەر ئەو هەف پەیمانیەکەتی و گۆڕان و ئەو تێگەشتنات گەل کۆمەڵە دادگەری و یەگرتو بوو دژاتی حزبێ دیبیت معنەیە بێت ئەم بێژنی ئەوەژی ڕاستە وەختی خۆ دەوەختەیەکەتی پارتیژی هاو پەیمانێتی بوو دژاتی حزبێ دیبە کووە نەبووە ژبەر هەندێ ینی نابیت وەسا چونکە هەکە وەسا بێتە لێکدان بێتن ئەم ڤەگەڕینەوە مێژووە بەرین و بەێ ئەڤەن چ ڕەنگەکێ نەک دژی حیزباتی دینە شکو دەرگێ هەف پەیمانیژی ڤەکریە هەر هێزەکەدی بێت بێتە ناوێ هەف پەیمانیێت دەرگێ ڤەکریە هەوڵ ژێتەدان بۆ ڕێخستە نافماڵە کوردی وە کۆمەکتەوە 6 حیزبێت سەرەکی 4 حزب هەفبیرن بۆ پێنگافاوێتنە ڕێخستە نافماڵە هێزەکۆدیە بوو هەرێمە کوردستانی بەغدا بەێ vêja ئەvە بوو هەرێما کوردستانی بێگومان ئەvە بوو بەغداژی جێ هەر حیزبێک بەرنامێ خۆی تایبەتی خیتابە خۆیان تایبەتی بچیت وێرێ دژبەری و ناکوکی و وەکو سوابیژە ڕق و کینەت گەلێک و دەبکەن تەبایی هاواڵبەندی ئێک خیتابی ئێک پلانی ئێک تیمی بچنە بەغدا ئەvە باشترە کەواتە ئەvە هەم بۆ هەرێما کوردستانی بەرژەوەندیە گشتیدایە هەم کوبچنە بەغداژی دێ حسابەکە باشتر بۆ گەلێک کورتێکەوە دێ بنە سەنگێکە باشترژی ناف پەرلەمانێ عێراقیدا حتا بۆ پشتی انتخاباتەوە بۆ پێکینانە حکوومەتێژی دەما هێزولانێن عێراقی تێن vên danûstandina bikin bû pêkînana حکوومەتێ دەمات بینین 4 حزب pêkvene سەرەداری شێوازێکی ببنە 6 حزب هەنی پێک vejî bin بەس ئەف 4 حزبە بێگومان دێ حسابەکە تایبەتیەتێکی نەما دانستان مامۆستا ئەف هەف پەیمانیە دێ دەمکی بیت بوو پەرلەمانی عێراقی بتنێ یانژی ئەف هەف پەیمانیە دێڕێت خۆ ئەم بێژین پتر کویرکەتن و دێچیتە حتا پەرلەمانی کوردستانی بەلکو بوو دەمێن درێژی بێتە دیارکردن ئەگەر دەرفەت هەبیت بەحسێ گرنگیا vê ڕێکەفتنامێ بوو vê deverêjî bikin devera yanî me besim devera kes belê ekît ev bû seranseri Kurdistanê ev me behsî şevekî giştî istifadê wê bû herêma Kurdistanê lê giringeka taybetiya hey bû devera Silêmaniyê devera Silêman bêrîn devera kesk bû ev 4 hizbe pêk vêt îdara mehelliya Silêmaniyê pirêvet ben parêzgarê Silêmaniyê نەش ئەم بێژین حەزبا ئەیکەتیە شلاکی بە پێک بە مەسوولەتەکە هەف پشکای بە شلاکی دیڤە یعنی دژبەریەک هەبوو و دوو جوان هێزان یەتیدارە مەحەلیدا ئەو دوو هێزت ئیسلامی بەس ئۆپۆزیسیۆنن ئەف ڕێکەفتنە لێک تێگەشتن دێوەکات و ئەف چوارلانە وەکو ئێک تیم خزمەت ئەوێ داڤەڕێ بکەن بێگومان ئەوە گرنگە خۆیان یا دوێت
دائما هوليري رخنات سليمانيت قد بجن قال جدا بجن فوزاك هاي بله يعني اف دجيات يا ناف برا ايكاتي بزافا قران اف خوب شاندان تينا كنش لا اوبوزيسيوني و وكيليا يعني هم وضع هريم وضع وكردستان بشرقية بله تاثير خرابك يسار هفليري بله بله مادام روشا آلوز يعني روشا نسقام گیریا اداری سلیمانی تاثیر کرد سر هفليري كوابيت آرامیا سلیمانی جی تنهایی سلیمانی باشیاوی سر هولیری بله دیار بله ببیتن بو هفليري جی خالق دي يعني دائما حل بجاردن السليمانية جدايا قابو يعني تندو تيجي لبيداد بون بارقات يكودو برا باران بون بله كدن شر اول بيجي سليمان بيجي شر بارو شر علم يعني خلق جلي بيزار كن في بيزاري وقت كن خلق يمتد شونا دنگ دانه اوه جاره سقاك تناب روشكا ديمقراطي دي هم بانگشت هيك كتكن هم دي حال بجاردنكا نرمتر لسنور السليمانية وهلبچة و زورجا رانيا و گرميان و قلات زيب يعني سنور دفرا كس دهتا كرن بيگومان چندی روشكا تنابي پروسا ديمقراطية تجدي هنده باشتر پریوچی کابید اوت خدمت پروسا دموکراتی ده خاله کادی از پاشیم پرسیارات بله یعنی اوای کتی کری شتکی گلک مازنه کری بو مازنه اف شوازی هل بجاردنا عراق یوکری يعني بازنية بازنية بس ضربة مازن دي بحزبت بتشي كبيت راست وضربة بحزبت بتشي حتى حزبت مامنان كبيت كابيت دي او فرا حزبي كبيتات ما ترسيدا طبعا هذا بو عراق درسته بو هريما كردستان درسته ايكاتي هاتيت بيشتفان حزبان من نفت دا صلاة قرخ بكم بله يعني باوان هينين ام بيجين وكيما جنابت اموجا بيجري حزبين بيجيكش ناف بشن نفت بلا هبل. حتى حزب مامنان دي طبعا نفت هاري كاريا كجي بوان حزباجي كو يعني او ما ترسياش نافچونه كو كرسيا نئيننو واش معادل ابتنا دروا بر پیچوانه و چنده بر واجی و چنده اکتیویت پشتوانی ما بیدا کو بازنه فرحزبیه حربی مید نکو برطنگ بید طبعا هم دست کفته بو اکتینین هم دست کفته دیستا بو همی حزبت کردستانی کوابت هم دست کفته بو او سیستم فرابازنی الهرم کردستانی هیا نکو تنه بو دوره کی دیاری کی زور باشه ما مصطفى والو برادر بيجنا من دميته هند اللي از ديفي بسياري هر الجنابه تكم ليك نيزيك بونا اكتيان اجتماعيه كردستان قال هر دو حزب اسلامي كو كومالا و ايجرتوا اسلامي چاو اف هر دو اف ها ام بيجين اف حزب دي ليك نيزيك بن سياسات اكتيه پیچوانه سیاستین ام بيجين هر دو حزبين دين اسلاميان چاو اف دي ليك نيزيك بن و چاو اف ديشين ام بيجين بافرا كار كان الطموحة ايكاتي او بواروات دا ايكاتي او پسند کرنا سیاست ايكاتي شليوان و يعني پیشوازی وان سیاست انها ايكاتي طموحة او درجه و او مطمئنه دز و اینای درجه پی بدد و گشه پی بدد او دی چا شد گشه پی دد و او تبع سیاده او بردام بیتیانه انجام حال بجاردنا و او مطمئنه باور هم اکتی دا و هنوان دا اکتی و حتی چند دی سرکفتی بن او پلانا هاتیا دارشتن بس سیاست اکتی او کو درجه پی بدد و او پیبتی او گل بزاوا گوران بشککش بجینانا ریکفتنا ما دباشان و بنگهوش ل سرک مام جلال و خود جرازی نوشر مصطفى هاتیا دارن بگومان او اکتین کو بگومان هم اکتی که باوری پر رباز حوال مام جلال هیا و او حوالن بزاوا گوران جی کو گلاجر بجین ویت ام و گرنه سر ریا کاک نوشیران بگومان ریا درست کاک نوشیران جی او بکو گلی دلیوی بویره کفتنام خوش بو همه دو جاره و کنجومن نواندی وقتی سر دانوی کرد و گلی حس کرد افر کفتنام زی بیتا جینان و حس کرد ایکتی و بزاوا گوران ایک بکر یعنی امید آوی او بو کو گوران گل ایکتی جاری دی ببینه ایک حزب بله
ئەوە بێگومان نابێت و ئێکەتی نوکەیەکەتیان نیشتیمانیا کوردستانی بێگومان طموحاوێ ئەوە ینی مەزنتر ببیت و پێستر ببیت داکو ئەو هەفت سەنگەمە بەعس کردی چل هەرێمە کوردستانی چل بەغدا جێ خوب بکەیت. مامۆستا زۆر سوپاس بۆ تەکەوت و میێوان بووی ئەتگەلمە دیدارە ئەفروک هەدا. گەلێک سوپاس بۆش بینەر و گۆدارên بەڕێز سوپاس بووە کۆ ئینجی بینەرên مەبوون دیدارەمە هەند بوو ئانەهیا خودێ دیدارên داهاتیدا دێمە هەوە ژڤان بیتن گەل هەندە کەسانên دی هەکەر هین بینەرên مەبن بکەرەمە خۆ هین دێمە مازنکەن دەمێ بمێت خۆش بخاتراوە.